Slav u dema بخیر به تماشاوانی دلال برنامه ویدیو ویشان تزه از بیلاستور بخیرات نوه دکم مجرا برنامه ویدیو ویشان ما ایروی درقا دسپیک دیروک و رفش نهایا کودولوژی جیانی دوان دهان سالین داویدا خبات دواری کودولوژی دا دولتین بیانی تایبتی جیل فرانسا، آلمانیا، بریتانیا، هولاندا، ولاتین اسکاندیناویا، روسیای و امریکای دا یعنی هر قادا اکادمیک دا گلک خباتین اکادمیک وکی تیز لکولین گوتار و کوارتین آمده کرن و گلک تیزین دکترای دواری پرسا کردی دیروک و جواک کردی دا باوی که سرکفتی هاتن پاراستن لیش بر تنبونا دولتا که سرخوا جبر رفشا سیاسی یا کردان قادا کردولوژی دمکتریجش دور و در و گوری ایدئولوژین و دست بیانیان و هاتیه هناندن جیانی الگلک زانینگی نووند انستیتوت باش کمله و دزگی دن هنه دواری کردولوژی دا و بسدن بر همین هجا هاتنه چاپ کرن و گلک کردولوژی هنه و هرچی قد سالین داوی دا کردولوژی یعنی آمار کردان جی هر کده چه دبلمنتر دبلی قاد کردولوژی جی وکی کردان بلاغوی جبر که کرد دا و دولت انجدا داده جین لی دیسا جی پرگرنگه یعنی سدان بر همین هجا ببه چفکانی که گرینگ یا زانستیش بو نفشین سبروجی و جی چفکانی که برفره آوا بکه ایرود برنامه خود امکت و امکی وان زنیاران دواری کردولوژی دا خباتین مزن کرنه و خباتین هجا کرنه بنرخینن ارمانجا هر برنامه منه اون باش بیدزانن نودارین کرد گلک کسین که دواری زانستی دا ویژه و چانده دا هنری دا خبات کرنه تماشوانی ما بدم ناسین ایرو مرا در فتک چی بو که زمان ناسه که پروفیسور دکتر صالح آکنرا که زانینگه روانی فرانسا زمانزانه و سالن دواری زواناسیا کردی دا خبتیه و کده که مزن دایه هر پیوینی چه که خیر هاتن بریز سالت برنامه ما و گلک سپاس بکو و دم خدامه و جبو بشدار بون از جنابی واد ویدیو وشداریات هزده اسپاسیا واتکم جبالك سباس بري صالح وقت الشاش سال بري تهديدنا ما يعني باش تهديدنا ما يكمين وباشيد رو در باز بو جنابي و مها ایلون سال 2015 سردان تبلیسی کرد هون بجداری کنفرانسا زانستی یا نونتوی زمان و عردیگاری لتبلیسی بون دوستکی می هجا اسکوی داستانی راستاتنا کمک رفشنبیری کردین باجاری تبلیسی گل و چکر و از گلک که خوش بود کم و ناس کرد من هنگی جید گل و پیوینک آمده کرد نه بری هم دست به صحبت بکن از گریگش برنامه خواهی چند سال بری کشی از بحث آواده کن را بری تماشانی ما بکن صالح آکن کیه و پشتی به صحبت پشتی وی هم صحبت خبر دوام بکن بریز بارو چرا خبر ده به آدیو نویساری کیه صالح آکن صالح آکن ده سال 1968 دا باجاری هزویش دایک بویه پشتی خواندن خواه بلند بش زمان و ادبیات فرانسیل زانینگه دجله اوی ده سال 1989 چو فرانسیه ده سال 1992 وی ماگیستراتور زمان ناسی قداند و تز خواه دغداری ده سال 1995 لسر مجارا بناف کردنا گل ولات و زمان کردی ده وگوتن سیاسی و زالستی ترکی دا زانینگه روانی پاراست صالح آکن ده سال 1980 قاد دوسنتی کار کرد و نها زانینگه روانی وک پروفیسور دخلته زویجی سی زاروکی نویهنه او هروها زانینگه بلند یا دوی ولاتی دا درس بیجی دکه و کاری لیکولین زانیاری و مجوله کلتور قدیم دیروک دولمند و تفگر ملت آزاداری یا نتو کرد بو چفکانی که دولمند جبو افراندن زانیار و کردستانی جوان بسیار خبت زیاخا و زانینا چند زمانان اوی کاری زین و فرست خوا دواری زانیاریا زمان سینه دا کیر بینه او نها سر زمان دیروک کرد و کردستانی دخبته صالح آکن دانهری چند پرتوک گوتار و لیکولین زانیاری هجای دواری زمان سیه دا پرتوک آوی داوی سال 2013 لیکولین زمان کردی چپمنی آویستایی دا رونایی دید
ev بري صالح بتخص تماشوني ما وناس بكن يعني بشتي في ما كدريش در باز بو قالوا دجيانو كاري ودا تشتشت نو بالكيش تشبون يعني بهمين نويا دي سوا تشاب كر يعني داوي سال 2013 بو برتقا ويا داوي كو بشتي هيجي بعد نادي كلام بكن بريس صالح بله پرکی خوش ببوم 2015 بوم میوانه و پیشوازی گلک و گرم باش نشانه مدار براستی پرکی خوش بوم و جواتا کردمین تفلیسه و گرجستان هف ناسین کر که کیسکو دیساجی سپاسیاویت کم جوی دمی و و گلک لیکولین ما بردوامن اسکارم سه کنفرانسین کو من دو حب جوان بخو ارگانیزه کر وک نمونه بده و یک جی من د کمیته آمادهکاریه کنفرانسی ده بو هر دو کنفرانسین پیشین یکمین سالا 2018 ده جدمه 2018 ده سرمجار عدالت و زمان لکاری سه آماده کرد دیگل ماموسیک فرانسی ساشا بورژوا گیرون و گلک پیسپورین ده مجاره ما دعوت کربو یک جوان پیسپور جی نونره یکیتیه نتوان که بکاره پرسگرکن زمانی و دروشا مینوریتی انده هندکی انده دخبته فرناندو وارن هاتبو کنفرانسه ما و جبوما گلک کنفرانسه کی سرکفتی بو انجام نوی کنفرانسه ده کوارا لیکولینن کردی اتود کرد به فرانسی هاتن چاپ کرن پشتیوی سالا اوکی ایلونا 2019 من چارمین کنفرانسا نavnetevaya زمان کردی من لزانکویا üniversite روانه من organize kir نزدیک 35 لیکولینر زمان است gelek ji Avrupayê û hinek ciwan ji Kurdistanê hatibûn gotarê xwe pêşkeş kirin du roj konferansa jot û televizyonên Kurdistanê Kurdistan 24 Rûdaw wan jî bi zindî çend dîmenên konferansê nîşan dabû û ya dawî jî konferansa sêmîn konferansa Kurdolojiyê di meha Kasım 2019 de me li Kurdistana başvur çekir li Zaxoyê û li Koyê li her du üniversiteya duê de jî nêzîkî çil lêkolîner yani Kurdolog, Kurdnas me wan davet kiribû werhasıl yani konferans berdewamin û digel wan jî meqale hene kitêb hene nivîs hene mesela dikarim gelek kar kiriye kekî sala belê em mesela dikarim numune ew ki meqaleyek min li ew ki gotarek min davet kiribin li Maroko li Fasê دوی کنفرانس نavnetevaya aynı ev rêza konferansa ziman û artnîgarî piştîwî li Maroko çêkirin cerez yek ji wan axafvanê sereke bûm û min gotara xwe ser şerê Kobanê ev şerê Kobanê di çapemeniya Fransiyê de çawa hat tasvîrkirin çawa hat nîşandan min gotarê xwe serî pêşkeş kiribû û wek meqaleyek derket salek berê دستخوش راستی جی و کاره که گلک مزن کریه پرتشتن بالکیش چه بو کلو برسکه بسا بامستا ساله اشکره بخو مرا بیجن چاوا خورتگی 21 سالی نوچه که دور یه باکوری کردستان گیشت بلنداین بسا سفرازیک بسا بدست قصد ایرو جنابی و پروفیسور دکتر ازواناسی الولات فرانسه کلو چاوا وکاری یعنی کی آلی کاری وکر چه بود کی و موتیواسیون کر و کی وی بریاری بدن یعنی از باورم که هون راستی گلک زحمتین روزانه هاتن لی گلبی یکی و همو دجواری در باز کرد و پشتی وی چه ما کردولوژی بالا وکشاد کرم بکن بله دما هیچ دخوندنه منین لیسeye de Fransi, zamanı Fransi balamın pırdikşan dema piştê lîse jî min ez çûm Diyarbekir min beşa ziman û edebiyata Fransî xwin digel vê xwendinê min tiştekî din bala min dikşan ew jî
رسم من gelek resim çetkir ve demi. Aha. و حتی سه چهار پیشنگه من دیاربکر بسر خو و دیگر Valla beni zori vaki u resmi çedikin. Gelip paşın karın hem bibinin resmi var. Biris sağ. از کارم پاشتی چند دیمان یواش طرف شینم بله. و من خوندنی خو خلاص کرد سال 1980 نهم ده و بله. پشتیوی من سری لبورس خوندنی بلند کرد بود فرانسه Aha. و از هاتم فرانسه و کمیسیون بورسه من گهداری کرد من بله. بخود خواست ازرم اکادمیا هنرین سپاهی جبر رسم پر بالامن دکشم بله. ومتخصص دوی وارد از ببن پیسپور لی کمیسیون اندام کمیسیون جمله گوتن که تو هری هنر اکادمی هنر اسپاهی تو نکاری کار ببینی یعنی اجبر گلک رسام هنر لی بیکارن باشتر تو برای خود بدی خوندن اکیدن Bahşete beri kadar kandın بله ekibinde. از سپاسیا نهاجی سپاسیا اندام کمیسیون etkim و براستی Aha. جی شیلتک پر باش بو و من devj resmê berdan yani ji wê demê û pêve min tu jar wextê em çê nebû lê min ew kir min bera xwe de bêje zimannasiyê Belê. û li Fransayê min master kir piştî wî doktora kir Belê. û piştî wî jî sala 1980 ez wek doçent doktor li unîversitê min dest bi kar kir sala 2013 de jî min habilitasyon yani ji bo profesoriyê dîploma wî wergirt bûm serokê beşê zimannasiyê û niha jî serokê Enstitûya Lêkolînê zimannasiyê me werhasil ew bêjin rêyek rast e yani hinek asengî kişanim lê zimannasî û kurdnasî û lêkolîniya ser ziman û yani civat û Kurdan pir bala min dikişîne ev ya jî pir mirov pê serbilind dibe û kêfxwe jî dibe. Aha. Gelek spas. Nahem derbozî ser dereka kurdolojî dixwazim ben minek biaxivin mamosta salix. Yani hûn dikarin kurtî dereka yani yani kurdolojî kîjan zanistiyan digire navxwe yani babetên serekeyên kurdolojî çi ne yani dîsîplînên ku mirov dikare diwarê kurdolojiyê de destnîşan bike çi ne em dikarin bêjin ku kurdolojî kîştiyek qonaxa zanistiyeke yani universal gerdûnî yani yani ziman edebiyat tarîx û alfabdariyê dîsa kîjan yani babete dikeve nava kurdolojî birêz sala Belê pirsek balkêş e û ji bo min jî derfetekî baş e ku hinek tişta zelal bikin ji ber gelek dîtinên hinek neguncav hene derbarê kurdolojiyê de mesela dibên kurdolojî kurdolojî wek ziman wek zanistekî serbixwe ye okey yani belê serxwe ye ya ne serxwe na ji ber yani Kurd pêva kurdolojî yani em bi serbingeha okey em bêjin hevoksaziya hem Kurdî jî û hem jî zimanên biyanî mesela İngilîzî ve Fransî ve ji ber Kurd heye û logos heye logos wek mantık wek dîtin yani ev logos lojî mesela di gelek navên okey mesela sosyolojî heye etnolojî heye biyolojî heye antropolojî heye belê cer kurdolojî em kurdnasî jî kartînin kurmanciyê de kurdnasî kurdzanî nerê belê dema mirov bala xwe dide yani gelo kurdolojî çi ye mirov dibîne ku gelek dîsîplîn hene mesela yani kurdolojî wek zanistekî serbixwe nîne wekî em bikar em bêjin mesela zimannasî zanistekî serbixwe ye ya jî sosyolojî zanistekî serbixwe ye ya jî etnolojî zanistekî serbixwe ji ber teorî û metodê wan ên taybet hene û mesela yekê ez bi xwe ziman nasim ez nikarim bêjim wila ez sosyolog yani jî berê xwe bidim sosyolojî ya jî etnolojî ji bo wî kurdolog ya jî kurdolojî
همو دیسیپلینن پرانیجی به گردای لکولینن زانستن مروایی نه وک تاریخ وک ادبیات وک زمانناسیه وک فولکلور وک جغرافیا بله انا پرانیجی وان دیسیپلینان پکتی لی مثلا بیولوژی یا جی کیمیا یا جی فیزیک دکودولوژی را جینادن بله yani پرانی بله کرم بکه کرم بله yani پرانی به جوات و اردنیگاری و فولکلور و تاریخ و زمان بله تاریخ دیروک بله ابتکار بري صالح لي كلام خو انت قارب كورتي طريقه خبط خو بس بكن يعني كردولوجي دا هود خبط خدا گرانی دتن لکولین کیجان بابتن يعني كرداسي مجارين لکولین نو چنه نخواست دخوازل رو بیشم جي گوتن يا جناب و سر بجراز و ناسی وقت پیج برا تماشاوان ما بزنبن و زیدتری 6 هفت پرتوک چاپ کردن وقت هفته گوتارین زانیاری نویسیه و اجبو مالپرا مجی مالپرا ریا تزر وکه 4 برهم خواهی زانیاری نویساندیه گلکس پاجواره هیوی دارم که هفکاری ها بدومه لی هون یعنی سر چه ده خباتی و چه ده يعني راني ددن ليكولين سركيجان بابتان انا خبرتي من براني شو عم نقول از خو وقت زمان ناس دبينم وليكولين مجي براني جانا از خو بالا خود دم مثلا من مقاله چند سال برای نویسنده بود در حق چوا کومله و خورتمن کود کومله یاندا دست به تکوشیدت کن و پاشید بن قادرو و رونق بیدن کردن مثلا سروی من گوتارک نویسنده بود وقت مقاله درکن لی از بخو نخواستمش بر زمان نصیب خوشی زانستک پر برفره یعنی مثلا زمان نصیه ده سوسیولینگویستیکه یعنی زمان و جوات مثلا analizat diskursan yani gotara mesela heye pragmatik heye mesela morfoloji heye fonoloji heye sentaks heye leksikoloji heye yani zamanası proje gelek diyalektoloji yani zaroloji من دواره زماناسیه ده من لیکولینیا خو یعنی تزا خوی دکترای من دست بکر و تزا من دکترای جی درباره بنافکرنا کرد و کردستان و زمان کردی ده آخافتنین زانستی و سیاسی ترکی ده جبر حتی دمک کند دجی پیوین کرد و کردستان ده آخافتنا ده گوتران ترکی ده قدغه بود قدغه بود بله قدغه بود بله جواب چپ کارتانی بله جر لیش برکو اویا کرد و کردستان راستیک جواکینه منونه که را پاسیوانه که من بالا yani اویا زمانه ده چوا خو اشکرب که جبرکو راستیه که و دبه سیاستمدارن ترک دولتین ترک پاسیوان که جبرکو منونه که را پاس نکه و دبه هنک درفتین زمانلاسی پیدا بکه و پاسیوان که دی من برای خدا مثلا آخافتن وان ده چوا مثلا دبه وقتی که جکردارت گوتن ترکین چیایی بله مثلا سال 1980 و جنرال گورسل و پاشی بو سر کمر دگو ترکین مین چیایی یا جی جبو زمان دبن زمانک یا جی زراوه یک پاشکتی یا جی لحچه یک زمان ترکی yani زمانی کردی و زراوه یک زمانی ترکیه معلوم بله خود گوتن زمانه گوستنه هبتنه بجی صد گوتنه وان هنه و به گمان اوجی بویانه جی زمانه چینابه لیک بری صالح yani هیچ که بحث ترکیه کر yani گور خبات و کی کردولوش yani بگمان پیوسته که بچن ولات خوا yani کنگی بو که جوا چرا yani کنگی بو جرا داوی جناب و سردن ولات خوا کرد yani اندکارن سربست هرن ولات خوا بله اسکارم هرم ورم گلک جاران از شما
باکوور و دێباێ من و ماڵباتێ من وان ئەو تەبلوێ دەکەنە و وان سلااف دکم ji vir بداري derkê هنري كيكسا مش براي واحد اللي بداري Belê belê û wekî din jî gelek jara ez diçim Başûrê Kurdistanê ji ber gelek lêkonînê me yên hevbêş hene bi unîversît bi akademîsyenên Kurdên Kurdistana Başûr wekî din jî mesela me sê çar sal lêkolînek hevbêş kir ser zaraveyên zimanê Kurdî em çûn gelek gundan gelek bajaran me denga qeyt kir wan transkrîb kir û niha jî malperek me internetê heye ku gelek danayên ser zaraveyên kurmancî û soranî yani danayên nû me top kiriye berhev kiriye û ser internetê mirov dikare xwe bigîjîne wan godarî bike û bîne xare yani hinek mesela transkrîbin ew kin û di gel Unîversîteya Selahedîn jî me di çerçeveya bernameya Erasmus Plus ya Yekîtiya Avrupayê îsal 115,000 euro me alîkarî wergirt ji bo ku akademîsyenên Unîversîteya Selahedîn xwendekarên wan û bikarbin werin Unîversîteya Rwanê wan bi xwe jî herin Unîversîteya Selahedîn wê dekê bikarbin dersa bêjin ji bo 3 sala ev bername me bi dest xist û programê me ew e ku delegasyonek digel serokê Unîversîteya Selahedîn Mehay Gulanê werin bibin mêvanê me seredana Unîversîteya Rwanê bikin. Gelek spas بري صالح دمو که من آمدکاریا برنامه ما دکر یعنی هیچ که تماشاوانی ما جیوارا پیام شاندن دی بسپاس بو برنامه که گلک تایبت سپاس ورز که اون ما تماشا دکن بري صالح دمو که من آمدکاریا برنامه ما یا ایرو دکر من تایبتی گلک گوتار و یعنی گلک نوچه سر بجارا کردولوژی خواند و از گلک راستین بالکیش بی حسیاب تشتی خوش بی حسیاب یعنی دستور و از دخواستم اکسکورسک بچوک گل جنابی واش جبو تماشاوانی ما بکم یعنی دیرو که دا بزراندن و پیش کردن و کردولوژی اگر تشتکی من یعنی که واسی چه بو نوجد کارو سراست کن یعنی از پر کر خوش بوم بریز سالخ که گلک زانیارین گلک کنگی بدید گلک زانیارین بیانی دیرو که چاد دا کردی را یعنی علقدر بون یعنی وقتی زانین کشیشکی دومینیکی یه ایتالی والله حتی بنابی یک نزانه بو یعنی ماوریسیو گارزونی بو ناویوی از سال 1730 چندا داشت دایک بو یک دویساری که یکمین برهم اوروپی سرزوانی کردی دویسیه وی سال 1780 دا پرتوکا بناوی کوکا کردناسیل اوروپا و روسیه او دوری وی کتبا خواهی نافدار دافدار گرامر و فرهنگ و زمانی کردی رومای پایتخت ایتالیا چاپ کریه وی بوی کتبا خواه جی که بلند طریقا کردان و کردناسی دا یعنی دست خستیه و حتی قوی وک باوی کردولوژی بداف دکن و از شاش حیر بام وف برنامه وی یکمین سر بنگه که زانستی یا که زمانی کردی زمانی که رسنه هات یعنی پیش دکشاندن و ماوریتسیو گارزونی سال 1762 دا بری خود دابو مسئله بری سال 25 سالان وی داری ما بو وکی هیمی زمانی کردی به او بری هینگی جون جناب وزانه گلک میسیونیر داتن کردستانی و مسوپوتامی یعنی جبو که میسیونیرین ایتالی زمانی کردی فهم بکن و قاربم کردن مسلمان را و کردن مسلمان یعنی بدن و بستینن پیوستی بو فرهنگی که ایتالی کردی و به همه گارزونین یعنی نه تنه بکری میسیونیران هات که سرک عشیرین کردان را یعنی دانستاندن بکن لیکری مجیات یعنی او یک یعنی دیرو که داما و پیوی را جی دیسا زانیره که ایتالی او جی نوبوی جوزیپی کامپانیله یعنی زانم به اون زانن او جی 3 سال 18 دا یعنی گلک برهم دانه در قزوان ناسیا کردیده یعنی سایوان کرد کلتورا کردان
وهريمو واجي أوروبيون راهات ناسين ومن أبت والوان شتاك ويكيبيديا خواند وأجد جنوبي واجي جرك بزن روجلات ناس كي فرنسي نو بيجي بكردي يعني تي أفكر روجي بنوي روجي لسكو روجي ليسكو بله بله يعني بله أرجي وقت باسبوري ويجي كردي وصلا صلا يعني أرجي بسبين صالون كردستاني ماش بوكو كرديهم ببا ونيسارين درقة أفسانة ما تشيك يعني صلا هزار نسيت سيدا يعني تشبورو جواي كردستاني بي دنگ بیشن ما کرده یعنی وانا دگریا بوش بوکو دستانو ممی زوین ممی آلان بنویسه بریس راستی از گلک شاش حیر بابن ابی که از قیب به هاش بیت نبون یعنی بر همین وی یدنش یعنی زرزمانی کردی پرتوکا رزمانا یعنی رزمانا کرمانچی بزمانی فرانسی و چت خواستم بیجم سالا چل پینجا دا evleso روژه لسکو اینستیتوت کردناسی فرانسی دا مزرانت او حتی سال 1947 بو پروفسور وی بو دلو اف اینستیتوت دی سهیه بریس سالا یا اگر تشتکی و تخوزن بله سیده زیده کده بری ورجی هبون لی من اف آگاداری یعنی بدست خست بریس بله سالا تنت خازم او که يعني راستا و خبات موريزيو غارزوني وك بله يكمين برهمن كردناسيتي قبول كرن جبر آها براستيجي بله جرامر و فرهنگ کرمانجی زراوی کرمانجی يعني نمونه یک پر بارکشه جبو هر کسی کو تخازه بزن و مثلا زمان کردی دوی دمیده 1782 ده چوا بو يعني نزدیک 250 سال برای تشتگوسه بله بله برهمه کی پر گرینگه و ایروژی گلک لیکولینا لپیر تیب کرانین و وک یکمین برهمن کردولوژی تی قبول کردن بله لی بله بله گلک جرانجی منوژی بیرد که کو مثلا برای گرزونی شرفخانه بلیسی ست سالا شرفنامه بله 1550 و حتی ست سالا 16 16 ده بله مثلا اوجی شرفنامه شرفخان بری شرفنامه اوجی مثلا تاریخ ما دیرو کامه بله بله اوجی بله یکمی دی حسباندن يعني اويا مثلا كيك زيا اوجي ورگران بجبر بزمان فارسی هاتبون بساندن بله جار پیشی هات ورگراندن بو فرانسی و نهاجی ورگر کرمانجی هيا و شانن بله اپک دل سودی مثلا دمام رو دخوینه بله رو دبینه که براستی چخا تاریخ کردستان و دوی دمیده یعنی ده بله سال ناوی ده بله کردستان میره وان و تاریخ وان و عادت وان چقدر بله دولمند بله بوده مثلا پاسین شاهی خود کن پاسین زواج چوا بو میر چیت کرن مثلا جبو دیاری پاسین او کمت کن نافشیمت کن مثلا خرزان و گلک تشتین بارکیشنه يعني افيا بلغي كي يكمين بلغي امبجن وقت تاريخ ووقت اتنولوجيا والله يعني پر بالا من دکشینه از دخواستم بخوینم یا وی یعنی یه فرانسی زانیاری فرانسی بکردی هنه نه که بله 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 از عسای كرمانجيا بخوینم یعنی بچه خود چه دیتیه یعنی چه دیتیه ویت نویسه پر گرینگه که سالا یعنی از چه تخواستم بیشم یعنی کردولوژیا تکارم بیشم دست پینجی سیست سالی زیده تر تحسبینه دیرو کوی بله بری سالا الی هم تکارم بیشم واکی ست سالا 19 دیرو که کردان دا وک ست سالا کردناسی بدان بکن یعنی گور زانیاران دوی ست سالی دا کردناسی آنجی کردولوژی کیشت آسته که هری بلند يعني ديالك فاكتور هنا دبينن قدانا أوروبيان روسيا قيصرية بشتوي يكتيا السوفيتي يا بولشيفيك باشجي دهاجي روسيا يعني هلا قتيه وانش جالي كرد زباني كردي هنا هون شد بله بيجن جور جنابي يعني جاش بدون كردولوجي دا زيداتر كات وكارن كيجان زانيورن هون بدر خينن بريسالا اي كيجان باشه زانيور بله از برسی و پرسیبونم جناب تا پاس روژه لسکو کر من جبیر کر كرم بك برسی بله جبر براستی روژه لسکو وکی گلک لیکولینرین روژه لناسن فرانسی وکی توما بوا پیر ها هوندو
Joyce Blow mesela بله gelek berê xwe dabûn Kurdan, civatê Kurdan û di dema Sûriye bi mandata Fransî de mesela بله çûbûn wê derkê û بله gelek بله بله gelek yani hani alîkariyên Bedirxaniyan kirin Celadet Bedirxan, Kamuran, Sûreya Bedirxan û di wê demê de mesela alîkariyê ku alfabeyê latînî bê ji bo zimanê Zaravayê Kurmancî adapte kirin û wekî din jî Roger Lescaut bi xwe wek dîplomat bû yani ji ber Enstitûya Fransîya Şamê de li wê dest bi kar kir lê piştî wî berê xwe da ziman û edebiyat û civata Kurdî û çawa te bi xwe jî got mesela wergerê Mamê Alan pir daweyek بله delal بله بله çêkir û dixwazim bêjim jina wî mesela Marlise Lescaut sê çar sal berê li Parîsê rehmet kir çû di livaniya Xwedê gelek xizmetek mezin kir mesela di Enstitûya Kurdiya Parîsê de bê pere kar dikir û ferhenga Kurdî Fransî mesela di wê de 2017 de hat çapkirin 85,000 peyv li xwe digire mesela Marlise Lescaut di wê di karê ferhengê de rolek giring lêst رمر حیوان به کارکی مزین کن بله yani dixwazim bêjim Fransî herdem berê xwe dane civat û milletê بله Kurd بله که دا فرانسی heta کره heta General Charles de Gaulle bi xwe jî sala 1933 de broşürek çap kiribû bi serenava Pirsa Kurdî yani آها General de Gaulle û digot ku divê Komara Kurdistan hebe ku ji bo Avrupayê ji bo milletên Rojavayê bibe pirek ji bo Asyayê û ji bo بله di wê broşürê de nivîstan dibû niha em werin ser geşedana lêkolînên Kurdolojiyê di ser sala 19 de rast e بله yani di wê demê de gelek lêkolînerên piranî Rûsî û Avrupî mesela بله berê xwe dan lêkolî yani ziman û edebiyat û civat û tarîxa Kurdî mesela yek ji wan Alexander Yaba ku konsulê Jaba mesela aslê xwe Polonî bû lê li Erzurumê konsulê Rûsyê çaran bû بله di wê بله demê de mesela ferhengê Kurdî û Fransî çap kir ew ya bi xwe jî dokümantasyonek pir giring e yani ji bo lêkolînên Kurdî mirov dikare pasê fexdînan justî bike Peter Lex bike Hugo Makas bike mesela Alexander Shosko ew jî yek ji lêkolînerek Rûsî ye mesela çûbû ser soraniya di navçeyê Süleymaniyê de têya xeftin serî lêkolîn kiribû yani piraniya van lêkolînan derbarê fîlolojî berhevkirina tekstan analîza bêjin ziman û vêje û serwan yani top dibû بله برای سالخ هیچ که بحثا بان کنسول روسی کر یعنی از خواستم بیشم بری جی بری دا بله روسیا قیصری دا کنسولین بایلوسین وان گلک یعنی وانا دا دید که کردان را دا اینستاندن یعنی آمنن هیجان چطر به لمجد به آقاس بالا خاکشان سر به زبانی کردی و دیروک کردان از خواستم جناب وجبنا بیجش بود دیروکا کردولوژیا روسی و جیویل نوف خباتین کردولوژی دا اون چت بیجن گلو رفش خباتین کردولوژی ایرو چاویا و سر لیکولین زمان آسیل دیاسپورای هون چت کارم بیجن یعنی نکا هردن سرمیناک کابینیت کردناسیل سانکت پتربورگی نهازار زر یوسوق و سرکار دکه هل ده بخود اوربیلی اکادمیکوس یوسف اوربیلی کابینیت کردناسی و کرو جنابی واجد زانه این گوی قانات کردویف وسیلی و گلک زانیاران به کابینیت تا کم کرن یعنی از خواستم طریقا که دوان بیشن بری سالا Belê birastî kedewan pir giring e di damezrandina yani lêkolînên Kurdolojiyê û geşedana wan ji ber divê mirov ji bîr neke ku Rûsya demek yani bêjin 30-40 sala bû navenda lêkolînên Kurdolojiyê hem li Ermenistanê hem li Moskowê Moskova hem je jî
St. Petersburg'e. Mesela de Ermenistan'ı le Livan'e sala 1934 da yekemin konferansa Kurdoloji çebu duve deme de mesela hani de koliner peşniyar kırbun ku zamanı Kurdi yani bu tipin Latini ben nivesandın duve deme de jiye münakaşa bu. Le kolinere vak Vladimir Minorski yani mesela Basil Nikitin hani بله gelek jivak nasın dirok nasın bere xoda bun nazmanı Kurdi. بله مخابن ایرو او لیکولین گلکسیس بونه جبر روش ارمنستان ولاتکی پر بله هجار بله او الیکاریه کو دولت و یکیتیا سوویت دا وان لیکولینان yani نها او درفت نمایه چند بجن برکی الموسقای و لسان پترزبورگی هنک کرسی مابن لی مخابن او دوی دمه yani derfatên ku wê demê hebû û giringiye hem siyasî û hem jî zanistî ku Rusya'da da lêkolînên Kurdî îro mixabin nemaye. Lê مخابن من mixabin دخواه dê navan dê belê گل سارا خانم اف ببینه که چه بکم در باری خبات و پرس بکم اوی belê بود پشتی مه که نک بکیف باز تازم بزنم رفشا کردولوژیا یعنی کردولوژی سانت پتربورگی چاوا نه اینگه جنابی واجد زانه وکه ده کس رو دینگو سوکرمان ایوبی سمیرنووا یعنی کلک زانیار کن بونو کابینتا یعنی سروکاتی قانات کردو gelek kedeke mezin doya briz salak. Li naha mixabin nizam berçi yani aqaz gud devleta Rusî jî dibe aqaz gud nade vê pirskirî vê pirsê. belê Çawa difikirin? mixabin pirsgirekên gelek tevlê heve û aliyemiyên siyasî jî hene. Lê li Avrupayê îro gelek mesela navendên din hatine damezrandin. Mesela yek ji wan li Exeter li Brîtanya mezin li Belê Parîsê hem Enstitûya Kurdiya Parîsê hem jî Üniversiteya Sorbonê Enstitûya Ziman û Medeniyetên Rojhilatê. belê. Li Polonya mesela li Krakow Hatta Krakowya Krakow jî belê belê belê. li wê jî mesela lêkolînên Kurdiyana em dikarin numuneyê Üniversiteya Carleton li Kanadayê bidin. Li Florida mesela li Amerîka li wê jî çend lêkolînerên Kurdan hene. Yani diasporayı belê. Belê Briz belê salak. Yani karê hazırkirina û perwerdekirina kadroyan yani kurdoloji ez tahmin dikim Rusyayê yani îdiya xwe gund nadin lê diyare devletên Avrupayê yani ser mijarî dixebitin ez gelcê kêfxweşiyê bi rastî jî lê ez naxwazim zanî bi kabîneta Kurdnasî ya Rusyayê bi navê qanatê Kurdo gelek زانیاری ما و گریدای مخابن هزار مخابن که افتشت گروهی گود یعنی هنک پرسگریک دیده هنه که بریس سالخ از درق تشتکی تخوازم بیجم دبی گلک تماشاوانی مجی نزانن جنابی و بو اندامی کم خباتا کرمانجی یا انستیتوت کردی یا پاریزی از براستیج و عبدالو جان پیروز دکم اولما براستیج یا جیوهیه de حکومت کرمانجی یعنی سی پنج سالی زیادتر و حتی نه بینا بر سرزارو کرمانجی زمانی کردی کار که اوش هر چهار پرچه کردستانی و دیاسپورای اکادمیسیان زمان ناسان لیکولی ناران نویسکار رفشن بیرین کردی دا بش دارن هون کنگه بون اندامی به کمی و کمی دا اون یعنی سرچه دخوابتن بریز ساله belê ez cara pêşî sala 2000 ez pêşdarê civîna wan bûm civîna semînera kurmancî sala 2000 de بله û mixabin ji ber karê min gelek caran min nikarbû pêşdarê بله xebatê wan bû lê ji dû nêzik ve ez hertim mesela par meha Kasîmê 2019 de li Kurdistanê civîna dawî بله çêbû digel gelek endamên semînerê û mesela li Kurdistanê çêbû û piştî wî ji sedemê koronayê mixabin derfet çê nebû بله ev بله belê lê yani hun hinge hun kenge bun endamı ve yani sala fermin 2000 سال 2009 بون اندامی به کومی belê belê آها
يعني از خوازم تباشونی مرا بیشم که خبات کوم کرمانجی سال 1987 و جالی انستیتوت کردی پاریزی و دست بکری و حتی ایرو کاری خود بردوان که و کوم کرمانجی چت که یعنی یف کوم وان زانیارین ما شش ما اون جاره که کوم دبن و بیموچه یعنی بلاش بگنی یعنی جوینان چت که نو سر پیوین زراوی کرمانجی دخابتن و اندام کوم کرمانجی یعنی جاره یکیل اسپانیایی کوم ببون بری ساله بله و بله داویجی اگر از نشاشم از 2019 من برنامه چکر یعنی جوین وان یا شش پینجان نوچه زاخو یا با پرزگاه ده که دارقستن یعنی جوین کوم کرمانجی یا شششون اگر از نشاشم چی نبیه نش دست جبر پاندمی بری بله سال و این سال به چه بگل و چه و پیتزانن نها تو انجامك بريالك نينا ام لقال ليفيه او كان تشافي هوبدن كا في كورونا تشاوا بيجدت شي ياجي باجدت شي ليه يقول اونلاين لي اللي برياد انترنت يعني اونلاين براستي بر زحمة جبر جارنا مثلا جبو بيفك ام دو سي ساعات سريت كلام مناقشة بكن وسري هفدو بيشينن والحاصل ليه او خباتي كومي خباتي جروب دما كمرا هفدو دبينا او كيف خوشيك بر مثلا ليه بريا انترنتي اونلاين جبر حفتيك كزني كار تحمل كه و مثلا نها قالك زعمتي تشد قالك بالي زحمة جبوي ام هيفيت كن كو حمو اندام خو درزي بكن يعني فاكسين بكن و مثلا جبي كورونا يام خلاص ببن بشتيوي ام خباتي خو في دون دارم بكن ليه تخازم بيجم كو براستي د نمونه زماني بندستان ده يعني پلانسازية زماني بندستان ده وك زماني كردي نمونهيك وك سمينارا كرمانجي د دنياي ده پیدا نابه يعني نزدیک 34 سال کو بپره اجي تخازم بالي بريس صالح اجي تخازم بيجم كارو خباتا كرمانجي كوما كرمانجي بهم بيا به هم به يعني تو نمونه یک تنه اسكرينجا يعني دواري بله تشكرن وساسكرن بيبي نو چکو برا بله پیوسته یعنی او دمو نو پیوی نو دا یعنی بله همچه بله پیوی نو نه او پیشی کرده دا یعنی جوان دابون خلاص دکن قربانجی همه یعنی از دل و جان کومه ورا سرکتنا مزند خواستم بری سال از گلک کیف خواستم که کاربند ریا تزه بریس تیمور خلیل افجی اندامی بکومه جنابی واجی بله اندامی بکومه از راستیجی ورا سرکتنی مزد خواستم و تایبت تنه همون اندام وی کومی را سپاسی که مزن و راستی از بزد خود توینم بروان به بلاش به موچه و نه کارک وسا بزن دکن گلو بله بله تکلین گلو تنه تکلین گلم که تخازم بیجم خوندکارک من دکترای بله مها ایلونه يعني سال 2000 ایلونا 2000 تزاخوی دکترای سر مجرا سمینار کرمانجی آماده کرد آها و پاراست داراست تز بله تز به فرانسی هات نویساندن و دیگر هم برای جوریک پر دولمند هات پاراستن افتز هیوید کم ببا کتابک باش نمونه یک جبو امجی چه قصیده در کرد زبان کردی یعنی درباره کردولوژی به وقت سروکی کوم خباتا کرمانجی رشو بریز رشو زیلانه هری تقدر شو زیلانه بله بله يعني ساعات خوش ودي برا ساعات بدا عمرك دريش بدا بيدا قالوا چت خازم بس ما مستا تكلين يعني سازي وباستنا برنامه دا برا او زانينجين اوروبي ويباشين كردي ونشاو دا نرخين دوي باري دا البوري و زانيارين دبستان يعني هاري خرطيا كردولوجي كردولو ايدو كيجانه الجور و يعني كيجان دولتي كردولوجي دا خرطه رسالة راستی گلک یعنی تخمین کم رو بکار ببیج و دولتک یا جی ملتک و زیده yani دوی ده زیده کردولو کبن مثلا جبر نمونه این اوکی بدن مثلا هولندa'yı بدن مثلا Aha. Hollanda Martin van Bruysen ya
Michael Lisenberg heye, Margaret Dorline heye, û Jos Jürgen heye. Gelek lêkolînerên baş hene mesela. Li Almanya dîse mirotkara 10-15 nav bide. Li Britanya dîse wisa, li Fransa dîse wisa. Yani piraniya van lêkolîneran ne tenê ser ziman û edebiyat û çanda Kurdî dixebitin. Yani gelek tiştê din jî dixebitin. Lê bi wan yani wek kurdolog yani tên kabul kirin. Lê em dikarin nimûneyên Kurdên me bixwe jî bidin. Mesela îro nifşên nû hene hem diasporayê hem jî Kurdistanê ku berê xwe didin mesela nifşên nû civanên me yani Belê civanên me belê mesela gelek doktorên me hene Doktor Adnan Çelik heye mesela Doktor Ferengiz Gaderi heye Amir Ahmed heye mesela li Parîsê Haşim Ahmedzade heye li Stockholmê mesela Hayder Leşkerî heye Nermin Amin heye Kurdistanê belê mamosta salı yani tiştekî pirseke saye pirs gelek yani hinekî min gelek balo min dikişîne û gelek yani dixwazim ser vê pirsê te min re şirû vebikî yani li gorî nirxandina gelek nivîskarên me rewşenbîrên me yani bi standardkirina Kurdî Kurdên her alî dê baştir şevdifam bikin û yani her jî yani ev jî dê xizmeta yektiya neteweyî Kurd de bike yani standardkirina ziman. Gorî nirxandina lêkolîneran birê salix heta niha gelek nivîskaran ser rê zimana kurmancî xebat kirine lê belê hê jî rastnivîsareke rastnivîseke nehatiye amadekirin. Yani li gorî we dibe çi bikirin ji bo standardîzakirina zimanê Kurdî. Yani zimaneke fermî wekî her çar perçeyên Kurdistanê derwayê Kurdistanê em bi vî zimanî biaxivin navdifam bikin. Pirsgirêkek pir tevlî heve û dûr û dirêj e û pirsgirêkek berê her tiştê jî siyasî ye ji ber ji alê zimannasiyê ve mesela tu problem tune yani ji bo ku Kurd gelek zeravet peyvin û gelek devokên zeravayên hene mesela kurmancî nêzik xwedî 10 devokan serhediye Xerziye Botiye Cizîriye mesela Solanî dîsa wisa Solaniyê mesela Hewlêrê Soraniye Süleymaniye Soraniye Kerkûkê tê haftin mesela ji hev şek cuda ne. Bi rastî pirsgirêkek yani ji bo Kurdan Kurdistanê yani em bêjin zimanek standard pêwîst e herkes kabul dike lê îro derfetê Kurdan îne ku zimanek standard biafirînin. Çima? Ji ber hemû dewletên ku zimanê bûna xwedî zimanê standard yani tradisyona wan a dewletbûnê dûr û dirêj heye. Mesela Fransa li Fransayê nimûneyê pir balkêş e heta îro jî 26 zimanên navçeyî hene. Yani Bretoniye, Korsiye, Baskiye, Katalaniye welhasıl fermî televîzyonan belê mesela kengê Fransa yani zimanê Fransî bû zimanê dewletê mesela bi şoreşa Fransa dest pê kir yani 1780 mehan de wê demê biryar dan ku Fransayê yani hêdî bibe zimanê sereke û heta 1845 de anketek li Fransayê rapirsiyek hatibû çêkirin ku nêvî nüfusa Fransî kêmtir nîvê nüfusê wan Fransî diaxift wê demê. Lê îro mesela em dibînin ku Fransa yani bi rêya unîversîteyê, bi rêya dibistanan, bi rêya medya, televîzyon û rojname bûye zimanê sereke. Îro em beraxwe bidin Kurdan mixabin derfetê me tune tenê li başûrê Kurdistanê em bêjin cenabê we rast hûn vê tunebûna devleteke serbixwe girê didin. Yani birê sal ez li ya xwe bêjim li gor min eger Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat Kurdistanê elîvbayeke hebe elîvbayekê û zarawayekê Kurdî bi kar bînin gelo neçêtir be
يعني جبركو اسيا خو فكرة من نوت سلفين كرد الفباي عربي نزانن زراوين خنجي كرمانجي نزانن دبجي يعني چند زراوين كردي هنه كرمانجي الباكور باشور رجلات و اگر از دست شب رجوع کردستانی جی یعنی داخل لی رجوع کردستانی سورانی باشور و رجلات کردستانی داخل یعنی الجور باوریا من افتشتی کمانیزی که هفت بکه دوی قربانجی تالیف باید که هبه و خبات ویا و ایجی به سرانسری والد بین چکرن یعنی تیپن لاتینی بنویسن نب عربی یعنی گلک ده gelek ser Facebook'ı kurdin başvur valtiyom da Arabi den bir sene az fam nokum kenges godarya yani to godari biki yari zaroy sorani disal پر دجواره ام نوت سلفی کردن هر چه پرچین کردستانی یعنی نوت سلفی است تحسب بیدم زاروی سورانی نزانن و تیپ عربی نزانن اف یک مد شفت دور دخلون چه دویجی بری سالا یعنی چطور به نفس وقتی زمانه بله که بله از خازم من تخازم تبنیه او کم بره پرسا الفابیان لاتینی و عربی مثلا تقاس بره پاسه اوکی کر و تقول راس نویسک نینج بو yani rezmanek standart ya jiras nivîsek mesela du sal bere خبات بیدی gerek بکرنی بله نه او خباتك devletek serfot çe be mizmon xovin da bikin بله دو سال بره وقفه مزوپوتامیا دیاربکر ریبر رازنویسینی انجام گلک کم خباتان درخستن مثلا او ریبر بره ورا چاپ کردن جمله شاندن از بنرخینم و من نرخاند و من گلک تیبنی جوانا نویسان مخابن تو پیشنیاره من نعجباندن و او ریبر وک خو هات چاپ کردن مثلا ریبر دا اوک yani ریبر راست نویسینی yani ortograf راست نویسینی مثلا دوین چوا ام بنفسینی yani zarabay kurmancı mesela jibo ten mesela t yaji ten او دوین ya dehe bnefsini dehe yaji dehe evanan formen gelek arkayikin yani iro gema رو نویساندن کرمانجی دنیره دهن یا جی دهه پر کم کس بکارتینه پرانیه کسان تین تی یا جی گلک تشتیندن yani formen نوجانکری و سانکری بکارتینه اوانان جبو بکارانی نزمان جبو دناو ملت ده مثلا گلک کس دما برای خود دادن یکی کو کرمانجی باش داخفه ve şu an çiğ bikin ام وکی وان دکارم بپیون چترم به ترکی باخفن یا جی به زمان اکیدم اویا yani دیتنا کی گلک مال خرابیه yani جبو پلانیجی کردن باکوره yani kurmancıya şaş ji Türkiye baş çetere yani dven bile hani şaşiti haberle disajip kurmancı böyle demek bu ha برا بدبي برا شاشي هبه اللي برا بقربانجي برا ما مستعيش كودان ذكر يعني هوجي باش بيت زانن قالي ما بس غريكي قالك ما زنرا روبرويا ودردك ما حميو خمك ما حميو هي افجي ام غازنون دكن افجي يعني زمان چاندا كرديه يعني چما اكن بواك دم بيجن اسيميلاسيون وام دحالن زاروكن ما يدي كردي ناخبن اکی اما باید یعنی سدمو بیفهم داریه تنبون دولت که سرخوا پولیتیکای دولت سردست یعنی که بس چند زمانی خواه ده پاریزن لیم خوابن چند زمانی ما قدغت دکن این کار دکن اون وقت کردکی باکوری دزانن پرانی سیاستوان باکوری کردستانی که در خبت خواه سیاسی دا تنب زمانی ترکی دا خبن کار دینن یعنی چرا از باکوری کردستان به دریزیتایی 20 میلیون 25 میلیون کرد داده جین اوجی باندوره که خراب سر یعنی سر زمانی دایی که دکه میخواب جوان این باکورشی کم زمانی کرد دا خبن یعنی کم کارتینن یعنی پیشنیانی نوش بو سیاست مداران و سیاست کردی چیه هون وقت بسپور زمان و رفش زمانی کردی چاود بینن پیش روش دبرز صالح
روشا زمانê Kurdî li gorî perçeyên Kurdistanê bêguman cihê ye. Mesela li başûrê Kurdistanê zimanê Kurdî zimanek gelek zindî ye û zimanê medyaya, rojnamevana, zimanê pazarê ye, zimanê perwerdeyê ye. Yani duê tu xeter li ser zimanê Kurdî li başûrê tune ye. Li Rojavayê Kurdistanê jî mesela piştê şera navxwe ku li Sûriyê peyda bûye, mesela li gelek kantonan li Qamişlo, mesela li Afrînê, li gelek li Amûdê, li Hesekê gelek dibistan vekirine, üniversite hene. Li wê jî ji mêj ve yani Kurdê me yên Rojava tu car wekî Kurdê me yên Bakur yani hemberî siyasetê asimilasyonê nehatin û zimanê xwe jî hertim karanî. Belê. Lê rewşa Kurdê me yên Bakur rewşek taybet e ji ber di nav her çar dewletê belê belê dî ji bo wî heta sala 1980 jî ziman pir zindî bû li Kurdistanê Bakur û bîra min tê mesela li Batmanê wan deran kes nikarbû bi Tirkî biaxivtî yani Tirkî axaftin wê demê şerm bû ey bû. Li îro mesela gavê ez diçim êdî zar û xort yani bi Kurdî bizanibin jî dixwazin bi Tirkî bipeyvin ji ber siyaseta Kurdî bi rastî texrîbatek mezin kir. Siyaset bi zimanê Tirkî kir û di mejiyê Kurda de jî da qebûlkirin ku zimanê Kurdî mirov bi zimanê Kurdî nikare siyaset bike ya jî zimanê Kurdî ne hêjayê siyasetê ye. Ji xwe ji aliyê asimilasyonê yani siyasetê asimilasyonê ji xwe ji me re digotin ku zimanê Kurdî ne ziman e, ne tu tişt e. Piştê ku siyasetmedarê me jî dest bi axaftina Tirkî kirin û siyasetê xwe bi Tirkî kirin, viya numuneyek yani pir balkêş e. Ji bo wî niha mesela hêdî hinek siyasetmedar dixwazin zimanê Kurdî bi çalaxiyên siyasî de bikar bînin. Ev ya lê tehribatek mezin çêbûye û mesela niha jî kampanyayek îmzayê heye li Bakur ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê Kurd divê hewl bidin ku zimanê xwe bikin zimanê perwerdeyê. Çima ji ber mesela Tirkiye nêzîkî 3 milyon koçberê wan hene li Ewropayê, li Almanya, li Fransa, li Belçîka gelek welatên din nêzîkî 1200 mamosteyên Tirk mesela Tirkiye 1200 mamoste şandine li Fransa, Belçîka, Lüksemburg, Almanya. Yani zimanê Tirkî dersi zimanê Tirkî. Belê ji bo ku koçberên xwe ji ber koçberên xwe hîne zimanê Tirkî û çanda Tirkî bikin. Lê ji bo 20 milyon welatiyê xwe heta niha tenê 20 mamoste hene, 25 mamoste zimanê Kurdî hene li Kurdistanê. Ev ya durûtiye yani cot standart e. Dibe Kurd ji ber welatiyên Tirkiyê ne, ji ber askeriyê xwe dikin, ji ber bajê xwe didin. Yani mahfê wan e ku zimanê herî kêmasî bi zimanê xwe dayîkê perwerde bibin. û ji bo vî dibe gelek şalaxî bikin, gelek kampanya bidin çêkin û siyasetmedarê me jî yani dibe giranî bidin vê mahfê. Ji bo wî pir giring e yani milletek bê ziman ew milletek bê çand e, bê paşaloj. Zanîkekî sala ez çi dixwazim bêjim. Her milletek yani sîmbolo wî heye. Rast e nîşana wî milletî yani ev alaye hîmne yani hîmna wan Kahremanan belê zimanê wan û dîsa yani xêncî vê dîsa ez gelek kevxweşim rastî jî ez gelek kevxweşim serbilindim ku Kurdistanê da yani hemerê fermî terîxên wate û girîng wekî ceşta zimanê Kurdî, roja rojnamegeriya Kurdî, roja alayê Kurdî pîroz dike. Yani li gor cenabê ve pîrozkirina van ceşnan yani çi qasî giring e, çi qasî hişmendiya neteweyî şiyar dike, çi bandor nasnamayê neteweyî dike birêz Salah. Yani ceşta zimanê Kurdî her yani çirma 15 gulanê
ev jî bi veşana kovara hevarê bû girêdayî. Belê sala 1932 ev jî celedat Bedirxan ve ev hate tîpên latînî carê yekemîn. Ev çêbû. Roja Rojnamegeriya Kurdî ev jî 22 Nîsanê ev jî 1898 salê dîsa malbeta Bedirxaniyan jî vana yanî peş çapkirina rojnamaya Kurdî ya Evlin Kurdistan ev jî çend salî yerê yani ez çi dixwazim bêjim ev çi qasî giring e em van terîqa bidin kirşê yani û dîsa jî Roja Alaya Kurdistanê heftê kanûnî ye birê salix ev jî bi çi va girêdayî bû yani heftê kanûnê çil pêncan Ala Kurdistanê ser banê Komera Kurdistanê hate bilindkirin gelek baş e ez gor min ewa tiştê îsa mirova motivasyonê dike û hêvî dikim birê salê ku sed sala bîstêkan da em ê ceşteke gelek ezîz hêja ceşta serxwebûna Kurdistanê pîroz bikin çimkî her dewletek ceşta wan yani ceşta serxwebûna wan heye dibin biraya me jî hebe yani cenabê we fikrê min re razî gelo yani ev tişt gelek girîng e yani wan rojan yani medya sosyal medya me yani internetê da hemû hevdû pîroz dikin ewa gelek yani tiştekî motivasyonê te zimanê xwe hez bikin min gotinim re razî ne Yani salvegera van rojan bi rastî û pîrozkirina wan pir giring e. pir giring e belê pir Giring e giring û divê mirov mesela gelek çalakî, gelek aktivîte, gelek ew bike ku manayê wî hebe û bi rastî jî bandorek xurt li millet bike. Mesela ne tenê ceşnê olî û evî yani bu ceşnên visa pir pêwîstin birê fikra min mesela dikarim numuneyê Bask mesela Kerem Bask milletê Bask mesela İspanya belê Fransayê hene wanan du salê jarek wekî maratona ziman çê dikin du sal û jarek maraton yani nav Bask welatê Bask li Fransayê û li İspanyayê mesela gelek zêdeyî İspanyayê dimînin yani belê li Fransayê jî hene mesela baz didin gelek baz ew kêwan e yani sportîf û ew kê maratona sporê dikin belê belê ya gelek baş e mesela her okey mehkî mesela rêyê wan heye mesela dibên em ê îro herin vî gundê herin vî bajarê û li wê derkê mesela lêkolîner hene dengbêj hene dengibêjê wan û nivîskarê wan rojnamevanê wan çalakî çê dikin ji bo çi giring e zimanê baskî di nasnameyê baskî de Kurdê me mesela gelek yani yani em xwe jî dikarin tiştê wisa çêkin patriotin belê belê mamış yani ne tenê pîrozkirinê wan lê divê çalakiyên xurt jî hebin çalakî belê belê û bandor li xelkê bêkirin Na pazdê gulanê roja yanî bîstiyekê sivatê ceşna roja zimanê zikmak ya netewayî bû pazdê gulanê ya zimanê ceşta zimanê Kurdî ye dê Nîsanê roja rojnamegerî ye birê salxe çi dixwazim bêjim hûn helbesta devletê li hemberî zimanê Kurdî çawa dinirxînin ya Başûr Kurdistana Başûr yanî devleteke nîv serxwe ye û hêvî ye ku Rojavaya Kurdistanê jî statûyek bi dest bixe yanî gelo siyaseteke netewayî li ser zimên heye li gor we li Başûrê Kurdistanê belê Başûr me dixwazî Rojava belê zêdeyî Başûr çimkî Başûrê dî em dikarin bêjin devleteke nîv serxwe ye avtonomiya yanî hûn siyaseta wan çawa ne hemberî ziman têrê dike bêguman ne bi dilê me ye lê gorê derfetên di destê wan de û xeterên derdorê Kurdistanê belê problem zaten naylin serê xwe belê birê salix hûn dikarin hinek em digîjne dawiyê hûn dikarin hinek behsa projeyên xwe bêjin me yanî pêşerojê te hûn çi bikin çi planên we hene gelek lêkolîn hene dibin desta mesela niha me bernameyek lêkolînê damezrandiye ji bo ku em li ser devoka Şêxbizînî ev Kurdên me yên Anatoliyê navîn ku li diasporayê dijîn em li ser
devokê wan serzerraveyê wan lêkolînek çêkin digel Üniversiteya Graz li Avusturya ev 2 sala mêtêre mijûl bibin. Wekî din ez kitêbek bi Fransî serzimannasiya Kurdî amade dikim ew jî dawiya vî salê tê derkeve û gelek lêkolînên din hene ser wan dixebitin wext têr nake gelek tiştên kirine heye derbarê saeta we xweş rastî jî birê salix dibe bêguman hûn jî hoş pê hene Kurdûlo ji Polonî heye zû da min dereqa wî xwandibû min heta ku dengkirina wê jî bîst Doktor Ioanna Bocheńska yani hûn hoş pê hene ne we dereqa navê wî bîstiye yani çi rez dixwazim çi dixwazim bêjim Kurdî gelek xweş daxive yani evîndara çand û wêjeya Kurdî ye û derbarê çand û wêjeya Kurdî de dizanî çi dibêje potansiyeleke mezin di edebiyat çanda Kurdî de heye ku divê ciyanê bê nasandin ku netewên din baweke Kurd fikir û ramanên hestiyar dixwazin Kurdan nas bikin û got ku nimûneke yani bû nimûnê folklora divê Polonîye xwe zanî hin berî ev kiriye ne ev qas devlemend e çimkî Polonîya gelek ji folklora xwe winda kirine û yani ya Kurda jî hatiye xwekirin û çi dixwazim bêjim ji ber ku gelek tişt jê yani herva yani folklora Kurdî dibê evê xwe nivîsiye bincîkî bergirtiye ez dixwazim ji kere ji were bixwînim yani hele çi erê herva dibê çi dinivîse zanî qasî dibê deqekê ez divê bivîdim kî dernivîse gelo min bergirtibû erê digot dibêje yani çi dibêje ez dibê dixwazim ku fikir ramanên hestiyar daxwazên Kurdan cemaet nas bike got ku bu yani folklora Kurda pir devlemend e ji ber yani dibê nirxên felsefîk etîk estêtîk parastiye û ji ber vê jî dibê pir devlemend derva folklora Kurdî bû mirovayê yani ezmûneke girîng e bîstina wan gotinan çi qas xweş e birê salix herva xanim Ioanna Bocheńska diyar kir ku zarawayên Kurdî jî dibê devlemendiya zimanê Kurdî nelê nivîskarên kurmanc û dibê wistoran wekî hev nas bikin dibê têkilîtina hev de xurtir be dibê bên bahev û servêjeya Kurdî hev re biaxivin yani ev jî derdê me de heyra me de bûye bibînin ka zanyarên biyanî çanda Kurdî çi qas bilind nirxînin ez çi dixwazim van zanî bêjim keke salix bin dengkirina wî bîstiye kurmanciya wî gelek xweş e ya dibê eger biyaniya qas ber wêjeya me ber kultura me dikevin dibê em jî qatî li ziman û çanda xwe bibin yani mîneta devlemend ya ku qal û bavê me ji me re hîştina xwedî lê derkevin yani xwedî derketina zimanê qedîm yani ev borcê me hemiyan e û ev jî hebûna me ye nasnameya me ye û çi dibêjim birê salix Rastî ez digel dîtinên te me û pir dicî de ne bi rastî çand huner û ziman edebiyat Kurdî bala gelek lêkolînerên gelek û pir dewlemend e û mesela ew Ioanna Bocheńska heye Michael Chait heye mesela zimanasê me Amerîkî ku ferhengê Kurdî û İngilîzî çap kir ew ji bi xwe jî mesela kurmancî baş dipeyve gelek zimanê din dipeyve Michiel Lysenberg mesela avalê me Holandî gelek biyanî hene ku yani ji çanda ji Kurda pir heskin û em xwe jî dema konferansê me de civînê wan de yani wan wekî yekê Kurd dibînim bi rastî mesela Bocheńska Krakowya bûn mêvanê wî payîza 2016 de mesela ser Alexander Yaba konferansek amade kiribû û gelek lêkolîner hatû mesela ji başûr jî û ji bakur û ji welatê din pişt re em bûn mêvanên wê mala wê û em çûn xwendekarên wê jî dît hûn wê nas dikin herî birê salix kurmanciya wî xweş bû
Yani o parjiyatı bu Kürdistan'ı من دو سال بری وی کردولوژی. اوی دا تلویزیونی دا گداری کرد گلک سپاس بری سال راستی من گلک و وستانت یعنی داویا برنامه میشیات لیز نکارم بی درفت امکان نینم بری سالا پشتی دو روزان جشن جنا یا نام نتواییه روزه که گلک عزیز و گشه از خواستم پیش دا جشن هشتی آداری لجنین کرد و جنین هم تمامیت جانی پیروز بکن برا ساق من سلامت بن اونچه خواستم پیش وک جامعه کرم بکن اون بود نخواشی پیش نمیدید کیش نکتاسی است دل و جان روز هشتی آداری جنین من پیروز دکم Başta eji Türkiye hoşum ve derfete damın u cejna jinan piroz kim lafsi u planiji jinen Kürt ku de tekoşina Kurdan da rolek pergering dilezim بله بله u rolavan de civate me de pergeringe em dixwazin ku zêdetir jî di warê lêkolînên akademîk de mesela jinên me بله xwe bidin pêş ji ber gelek babetan e ku serî dikarin bixebtin ser rewşa jinan mesela بله gelek tiştên babetên lêkolînê hene بله ez jî wan pîroz dikim. سپاس که سال Ez baş. ازی Pek جان spas. بیشم نه از دیسا بیشم گلی قیس خوش کنیس و دایکی می عزیز بمبارک به عیدا و بختواری و خوشبختی به آخریا و تنهزی و پیشواچون به هریا و تک دل به بدرد کل به حبا و مقابل نابی هلبستوان نای بیرامن لی 100 سال پیت زانم و هلبستوانی که می صوبیتا بریه گلک سپاس که سالق Ez بالا و spasiya te dikim gelek spas. بۆ بەشداربوون ئەوەت ڤیدیۆ بەشەنەمە دەشت بۆ بەرسیبێن وایە براستی تێر و تژە ji bo kar û xizmeta wayê hêja ez serkeftina we dixwazim rêz hirmet ji wara û gelek spas ku we dema xwe dame min we westand û gelek spas birê saliq gelek Davkê spas xweş bûm û gelek spasiya we dikim û serkeftî bin. Weşanê we pir hêjane û her wiha dewam bikin. gelek spas lê soz bide ke birê saliq hûnê rûpêla xwe yê Facebookê çi bikin weke pevgirîdana me hebe Başa başa. Binêrim ez ê binêrim. دمواتنا اللي روبيل قالك يعني فيسبوك كده روبيل وزارة زانم دمو وجيتنا لما مبيوا مجربا قالك سباس اسباني قالك سباس Ez baş. تماشاواني عزيز فيديو عشان ما يروجي تمام بو اما دكاري ببرا برنامه بيلاس تركيا دريناري بشاني معروف اصلا و حتى ني بشانه كدن وميواني دن بمن الله خير وخشيدا